uba dispar singrani unongwa jingtip lengbaka right to information uloong bana ki khatwei tili ki project ban penlong ya kanong ba shillong kum ka smart city kidang dan tang artili ki bala pentrei bakan thup ya ka market complex hapulo ban ka jingpen baha ya ki jikayang kali hayo maulong henry khandai tili pat ki dei ki bompat yo idak ai bala pentrei ya ki kum ka smart road ka waste treatment plan bat ki we pat uloong bana kan rius pa la pra klur tengka na ka banta ban penlong smart city lengba ki tei ki project la pelai aspa sausan klur tengka bat ka jingtrei kam kadang ya tang life persen. Jadi begini ke smart city, kini ke RTI ngelapan ke Ministry of Housing, Urban Affairs Government of India, naduka life hotelik benai kendai arja puar. Tikada ke RTI ke bangapan kedi helor banga wat insyai helor ka bisa ke papak sport state ke Mikhalia kando lapha. Kebar kelong ki project ke baka submit ke Mikhalia sa Government of India. Bat kebalai bat kamno persen la ai ka bisa bat ke besar bat ke dika persentit ke dengan setiap baka central di habili ben ke RTI bangayo ana po ka Government of India ka arwitrik Oktober aja fuad kani ka syutu lamsom ba kani ka namata smart city apo India la syu sanction ke masau hupra hajar klur namata san snem takamut chispa klur sisnem ka weka city di habede baka persentage pada negal agentif bagade 50-50 kamut kalong ba 50 kedika central sponsor scheme but 50 kedika state sponsor scheme ke ba tip dari state di habede bagade RTI bangapan dia kenika project pemikhalia pada nakalyanga Ministry of Housing and Government of India ka pentip senga kong ba sobha be pinuat jingtip na poga selong smart city habede ba bat kane di habede begini ka jingyo information na po Delhi na kalajunga la fai daga RTI apoka Urban Affairs ti hadin banglayo ka report na po Urban Affairs ti naka report na po Urban Affairs kani ge thu shai ne ba peka inform ka jingli ka bangapan kelong can you provide me information regarding status of smart city project in Meghalaya, including the percentage of completion of project and the amount of money released by the Government of India through the Ministry of Housing? Ini lah juga dengan as of the end of October arja apuar kadui teli project la itu apa state apa Shillong City kamu kadui teli project kata project ka total estimate ka poi hadu Andrews pa lai popra keluar na mentah gini ki kadwe teli ki project te ka kam ka bala tre na mentah project na mentah kani project kalong lalang ya mentah live huawei percent 31.20% na mentah kani kadwe teli ki project te na mentah kani kan news pa live pra keluar pade ka Government of India kanang release bisa Aspa 1,000 crore la release Government of Meghalaya. Te habede begini ki project apo social long te hangne la batai shai ba kita project ne harwe tali kuma smart banangkong the construction of 6 kilometer smart road project smart road phase 1 te taka smart road adu mentah ni kelempat UI hangno kata smart road markar kom ka information ka Government of Meghalaya kala ai sanga bakal aya live weight di live weight percent kam banangkong smart road ni kelempat UI dengan trai pi nang thok khobor nga trai pi ka tip khang baha pi lech room sending hangno don smart road dengan 4 UI kata baar ketika mekanis multi level car park MLP at Motfran Junction. Teka car park MLP at Motfran Junction do katangi padui. Ta car park multi level apo Motfran. Ti kataro pajba berkhoy usaki na tharai kataro ngim padui. Ti balai ketika water treatment through in situ nala treatment technology at various location in Shillong East Khasi Hill district Qatar ngimpat ya katakan nala treatment technology di Qatar ngimpat ya tiga besar dari rainwater harvesting system tiga rainwater harvesting system ngimpat ya kebasan dari commercial complex at Polo katang dayo ngila witness ta commercial complex Polo
Ti ka bandrio ka fire safety ti kata ti ka don nam don yata ngana kala junga ngami. Nomor nyo ka development of tourist and cultural center. Kata ro ngimpat yo i. Yo lese ka de hintai po library ka tu bo internet nak mak kata ro tip tangba kani ka de cultural center. Cultural center do mentangin pad yo i. Wapra de construction and redevelopment of Lain Mukra municipal market at Lain Mukra. Te ganero ngatrai na hadu menta na kran jonga ro ngapari te ngatrai kinong song snong jak Lain Mukra te kin kampek bia gane na magane ka don kam do jing teilang ba kinong song snong. Mal klem jing teilang ba song snong ting ting ni namla ban pek ngor ya ka ka development na po shlong. Kamtam ka de ka kamtam ka smart city. Ini berkendai ketika retrofitting and upgradation of 3 multi-level parking at various location. Retrofitting, kini kalau ban siu repair dan dia ban siu thema ya gini ki parking place apa selong guga yo mulong lai las lang train itu yo mulong. Dia ne po apa anjali ngim pada yang te po tri udu ngim pada yo i. Ti kini kai wasku kini kai implementation of ICC in Shillong. Kini ICC ini jengmut tengam datibra. ICC in Shillong. Nomor kadwe ke di traffic awareness exercise undertaken at various school in Shillong. Ti tatang di school gila bentip atau ladon dalam bentak smart city project kebal ai awareness ye kena school hapo keleng di school hapo Shillong. Ti tang di kena school tang ke school ke bentip yang ni keba kadwe. Ti kita gede ge bang awara ni sya sepi kini kadwe teli project. Number 1, padon, baar padon, balai padon, basau padon, basan ladon, banriu padon, banyo padon, baprar padon, tang arteli kini kebalai. Ka retrofitting bat ka market apo polo. Arteli kini naik hardware ngai arteli. Ti kat ka information ke live % ke larangnya, ti kata kamut nim yo i kata live % ke larangnya. Ti habede bat kini ka ki kontraktor ki bala ayo kontrak nama tak ni kari tu voting apa themi mulong u kontraktor ne perteng u Mrs. Sri Abantika ne rasu ai Mrs. Sri Abantika kontraktor ne la register nombor ni ngiro tamut benle kari tu fitting apa themi mulong parking police ikan ni la on that process kita bangayo jawab abede baganika smart city. Ini kan syuari hati ini biasanya construction of 6 km smart road. Phase 1. Ti kan ni kam kedua nang no. Ini kan ni long ni selong de suong. Gitip te hang no. Mangali ba lanya lokal tem selong atip bandro selong bar oi selong ro ngelak bandro. Tak dapat taksi kitip kamba. Ti hadu betang ngam 4 UI kan ya. Construction of smart road. Yang kapisah apa? Kapisah kasyuai ini, kapisah ini lah. Kapisah ini ba. Hadu mentang nang release aspa sauhusan krul. Na kan rius pa laipo pra krul total. Tika proses pada trika kam golong lifeway %. Expenditure ni kemai cua betul persentif life percent tekan el akar dari sahabat nagati kan rius pak life prala release aspa sapsan kro Uba dispersing ula sei madan ru ya kamang tengka bansna surok lengba ka Jowai Central Division hadin ke jingud ki pai ba ki surok hakate ka than kisniu palan kaba kibriu ci ujor ba ka Jowai Central Division National Highway nomor waktu surok pebun ki ujor ba nomor kasniu pak surok ya. Tiadian bangayo ju ujo tinggal apply dekat RTI kuno galong kitai kata suruh hang kitai dei tiadian bangayo ju ba baka ar pratari benai khatwe arjar pu ar pratari benai khatwe arja arpuang layo ju ba napo ka napo skip junior Peludi Road Jowai Central Division ti kani kapisah ka he bang tai kani ke Jowai katum kani ka di RTI bangayo napo Jowai. Tika ni SPNI ni kada number 1 ketika kam kapa la dep 3. Kalau dep 3 kade kumba 10 km Jowai Road National 44 in the state of Meghalaya. 10 km po Shillong Jowai Road National 44
Namata financial year ajar kendai arpo. Tiga ni keseng ka poi hadu news pa new kendai lak kontraktor dari RGS Construction, IMS RGS Construction. Ini kepada tre apa ka National Highway namata 10 km for National Highway 44. Nomor 2 kedai kejing penhe widening of 2 lane with geometric improvement from 200E to 214 km with paved shoulder on National Highway 40E in the state of Meghalaya. Tikane kapoi hadu saw haja laispa ars hoklur ar holak min saw haja laispa ar holak. Tikane onsai kane bertemai kene empat diterima kene under process ban issue ya ka wa order ibayo ya kene ka kam di Mrs. Dhar Construction Company kene on satre pagba no juwi di ban speak bahai kene on satre kemaga sanction kene ka poi do saw haja laispa arpo la ti kene malai kene ka improvement of accident prone location ti kene uron kam ha kene improvement of accident prone location road sign at 14 and 26 km on Shillong Jawai National 44 in the state of Meghalaya. Kene la dep. Pi kene ben ya clear ne accident prone area kade jaka ka basai accident by turning itu. Te la da kadon kumne accident ka karom di government ne kade ben sna kenja basai care kinar gitu. Entah road sign gini kita iba biang ha. Tiga try jong juwe gidi ban tip ba dan dem dan tak rusan ni nama kene ka kam adep tray menta kene sanction jong kene ka koi spa khandai pho saula kene kontraktor di Philip Tangliang pe kene la adep tray tiga try jong juwe kin pit hai tak accident prone location kadon ka rusan yang tai po 14 and 26 km Shillong Jawai on National 24 apa Jawai Central Division. Tegane la dep train. Tegane basau gade ka strengthening of Dauki Amlaran Jawai Road, National 44E in the state of Meghalaya from 162 km to 17 km kane kanpoi ki khatsan kilometer ye. Ka sanction jong kane ka poi hadu saw hajar laispa new po lak saw hajar laispa new club kene on satre under process of issue the work order mano batre ini Trail Dhar Construction Company. The number san kene ordinary repair for short term maintenance of Dauki Damren Road from 178 to 208 km at Shillong Jawai Road National 06 from kilometer 27 to 30. The sanction juga ni kapoi si spa san prosa lak kontraktor ni yo de di bat scam marang ini ro under process to issue work order. Tingane number 6 ro periodic renewal 13 to 23 km apo Jawai Shillong Jawai Road National 44 the state of Meghalaya. Tikane kapoi hadu lai hajar cispa kendai ko lai lak bayo kontrak ini de Rocky Dhar kani ro under process of ban issue ya ka work order kani don kama ji trilang by training style ka banyo periodic renewal of 7997 of Jawai bypass road ini ke periodic mean galong hap repair man nak por ka sniu sulok long hap repair man por entah ka sistem gadon ka ayong bas sniu sulap di hap repair periodic man la sistem te gane ka sanction gane ka poi do si hajar laispa kendai saula bayo kontrak gane ro dehi Dhar Construction Company te gine gide nyo teli tiba ngayo ka ati report hebede baka Jawai Central Division. Pi kene kam Jawai John kade jaka ka bagi breu nga ka pun ka ba ngai thu du mene ngai thu bagi breu complain ma ka jisneu srok wa Jawai bypass cerkei ba ha
Namar ba ngayo komplain nak pisah ka he bang tai. Kalong ba ka jingwat ati jonga kalong ba kibriu kinong awe apa kin tu te. Abasa bangang jing tip kibriu kilong ba yu kan report jonga ni. Kibriu hang stai kidi ban pan ni ati bakin peting ka don nem don tak rut sai. Nama ting babuan ni ka jing tip jonga kalong ka plan bil do menta kadang ya dah. Kadu menta bang ya dah ka plan bil. Nak lai jonga marwe kan la tri sno kan bro setiap kan like pek ni jingo te don kam te na area don ko report long ki try sno geleng sim te kan ati jonga bakin pek yarat ki ben pek no alam na nam ta di jonga jong baro lang namar pisa jong ka sarkar kan ni bisa jongno di bisa jonga jong pi pai ba la ban lot FIR persya kontraktor lo tri sniu suro Menolak adopsi ini Surong. ni kan ni under proses ngala kan ngana batai ya pi ba di bala de tre hine te tang atli gadi garut sign but kaneka PR from 41 to 50 kilometer ne badet 3 atli badet 3 mutini ki santali pada under proses Udah mak kalau ada teri komplain ki. kalau ngumta ke dadang om tu dema ke boleh kan sini tu sudah ngai periodik repairing lo kadang Kalau confusing, under proses ada komplain ni kan ya gini ada komplain jangan kayo komplain baka sini suruh ya kada ada tre ong ki tre mitu itaum ta Karena ka periodic repair kada after tak 6 months na kene gaya ka makasnem makasnem nomor ba periodik te kemud kalong ba jane di area tu lawan yu la sniu te hap ya deng itu repairing tadi periodik repairing nama kene ka hab national highway te Halo karukom IY kicikayang kali hayo molong nang ta ha persya ka Anjali Cinema bat kli yudo uloong bagi pai ba nong song snong kim jutep kumno bat ha kanu kurkom ki IY namar la yo i bait dikiju kinong wai bat kinong sim wai dukan kajingkeli kalong bali bangale RTI yang ni ke parking marba tengah kuak bentip mano bayo kontrak untuk gador kanno dia kaju por gidon gidukan ke babon hangtu tigiyo dukan ha kanu kom gibri hangtu dikata de banga kuak bentip Nomor bakem yo ihi babun bayo dukan hang ne po Anjali dapat tenyu bolong po kri yudu ide bayo dukan tang kitu gibri gibadon jingade te babun kamdon kata public notice ka ba ai ya baro ba so bahaya gino kwa dukan subah apply bangin sna dukan kri yudu ne ha de bolong na ne Anjali na dari kamdon kum kata dari tang kitu gibadon jingade kiyo dukan dikata ka pelong yang ngalong ba na faida ka RTI kalong bantip mano bayo dukan bat kano teli dukan bat kano kai kayo kontrak hantai bat mano bade banyo bayo ti habede bani ka RTI banga fai ki bayo kontrak hantai banangkong hantai po maulong hat parking lot hantai yo damayan mayantis maulot ti nil IY kemba new puwilak al pupra haja sanspa hakalais snem nomor A de Nandida Marmanyang license po parking lot opposite Angelis nama kini khat khandai lak nyuksan haja nomor 3 kini smiti khajana po parking lot Angeli first floor khat khandai lak san haja basau de si Yonis bare khat san lak khat khandai po pra haja kini apo parking lot Angelis nama terrace floor ti habede begane nagalyang ka department hadin bakal akut ka jing IY te department ka inform sanga ba kani jing IY ka akut kile no department kila praktis ban sim no yela de ka ban sim parking no dala de ti halor kani jing sim parking dala de nama ka akut ka jing IY ti hingne ngalayo information ba hadin bal sim la de ka jingmi kalong kemba saulak si haja aspa si benar kini ka apa temu belum saulak si haja aspa haka teli puspa hajar hoja lak saulak di hasibai kami saulak pindakin lamsom hangne hakalai sinem kami siklur saulak kami hakalai sinem tak berkebai kalong new puwe lak hakalai sinem
Ti jing da ken ba de kan jiba balas sim la de menta kami saulak hak sibenai di kani da ken lam som ba de kami hadu siklur sauko saulak haka laisnem tin da ken baro galong ba kejing nong galong nyukur life away di prospa aja pejala nyukur jing nong te kejing li galong ba ayo jing tim menta galong ba kini lari tandar dia adin baik praktis laktik ti obar by department tim tag lari tandar by gani ti ka gali kalong hadu menta ngam yu i kata ka public notice po ikut kubor ba lari tandar by gini lai taliki parking po so ti kata ban kam ha nomor bala kani kejing ai tandar i ba kai ju si ju gerteng man ka po tila don kam ni ban ai public notice po ikut kubor nang ban tip ke ya kata kejing ai ya ka parking by parking tai habedero bagini gidukan Nuri ibu gidon ro gidukan wine store kuma Anjali kuma po yumulong di habede begini ki hangni information ki yo gi omba information ki yo hangni gi omba ki shuai ki nosi nam taga ban pli wine store awal yang tai gidon ro gidukan yang tai ki ba yo dukan yang tai pe yang tai be po molong hat dukan gidon hadu molong hat dukan gidon hadu new flightly dukan ta jadi jinggeli kalong menno la ai ta public notice babaro kini yo lang dukan kam don muta la shu ai tang badon ji dei jiwan store kini kita ro shu ai tang badon ji dei kat kum kani ga tegani po Anjali sinamaru hangne ro dukan gidon hadu hangne gidon do san punyo tali dukan po Anjali sinama pasca Anjali ti hangne ro kam sadon ke public notice ban pentip supaya ba ban adukan ti hentai kli yodu ro hentai po kli yodu hentai ro gadon hentai gidon di dukan ki dua shu ai kum tu bobuan ni kam don ka di pentip lang ya baro bakini yo dukan ti la shu ai ga ai kum tu ti habide hentai ro ngayo information ba ki dukan ti gidon hadu live hoteli pe bayo dukan ti yo kum kini Stanley Langkoi kini Sri Franky Malbanyang Esmalba James Liang RP Rapsang berkiwi ini gidon dulu lah kini kum kena new trap on development youth organization kum ki organization lagi yo dukan ti kli yudu te kani gidon dulu live hoteli ini kadi wara ani asai kelong ba kadi ka public information ni pai ba kidi bentip ba jing ai dukan untuk isu ai sop kam don kata kajing bentip pai ba Tiga jikan tu juga ya ka department kalau haba kidon ki parking lot ke bansna dukan ide penting kan supaya ba sebab menta kum ketemu motor hadian kelas saya kayo kon me tila sai gini kayo kan urukam kamdon kata ka jing penting ba ban khad application ni baro iba ko dukan kin su ai sok kum ba ai gini lagi parking kani kadi ka awareness ne ka jing yate king karpat jonga yo pa ba kono den pressure ba economic mat la jomro de ban ailat ya department ni yo minister ban chule sop ne ban ai dukan ni